Perkenalkan, nama saya Niputu Anggita Dewi, perwakilan dari kelas 11 MIPA 3 untuk Lomba Mapidarta dalam rangka peringatan Bulan Bahasa tahun 2022. Nepasin kawentenan panglimbak COVID-19 rikala melajah kelompok. Om Swastiastu. Bapak Ibu guru sane wangian titiang, tur timpal-timpal sane tresna asihin titiang. Ngiring sareng sami ngaturang pangastungkara ring ide Sang Hyang Widi. Saantukan antuk kerta waranugraha ide, iraga sareng sami presida kacunduk ring galahe mangkin. Ide dane panureksa miwah pamilut pecontokan sami kusumayan titiang. Sayu wakti sekadi mangkin rumasa sami sampun uning ring kawenenan kauripane pamekas seiriki ring bali sane keta kauningin. Kantos mangkin kawentenan COVID-19 kantun ngelimbak ngerabda jagate sami. Kawentenan pandemi virus corona ngemargiang pikobet ring maka sami wewidangan. Nenten miwah ring kesehatan kawenten manging ring widang ekonomi, sosial, agama, pendidikan masih sampun keni. Raris napi sane presida iraga laksanayang. Pandemi nenten jan nambakin iraga mangda rumaket asah asih asuh sareng sawitra miwah kulawarga. Punika mawinan iraga mangda urati ring kesehatan iraga antuk parilaksana sekadi ngewacikin tangan, nganggen masker tur nyaga kawentenan wates iraga sareng semeton tiosan utawi nginggilang protokol kesehatan. Titiang sane mangkin jagi ngaturang makudang-kudang contoh pakaryan sane prasida kalaksanayang mangda prasida rumaket sareng kulawarga tur semeton. Ida dane semeton sinareng sami sane wangian titiang. Rikala melajah sareng rikala ngemanggihin kamiwahan ring pelajahan sepatutnya mangda iraga sareng sami saling welas asih lan tan demit teken kawikanan sane iraga duwenang. Iraga dados metaken utawi ngewedarang kawikanan iraga sareng lianan dados anggen media sosial, chatting, video call utawi anggen aplikasi Zoom miwah Google Meet. Sane mangkin ngiring sikiang pikayune midabdabin kawentenan nepasin COVID-19 puniki antuk state nyaga padewekan suang-suang tur maning ngelingang protokol kesehatan ring kawentenan dewek. Mangda state nyaga ajeng-ajengan sane sehat. Elingan ring sajroning iraga melajah kelompok sepatutnyane mangda presida ngewatesin padewekane sareng semeton sami. Yening punika kemargiang antuk luring mangdane semeton sami sutindih ring protokol kesehatan punika sampunang meboyo. Sampunang ajaring ring kayun mangda setate netegang kayun ngupapira kahanan padewekan tur palemahan. Saha pawongane sami naler ring parahyang naler. Kadi asa puniki titiang presida maatur-atur ring galahe sane becik puniki. Matur suksema banget antuk urati ide dane sinamian. Menawi tamenten iwang atur titiang, lugrayan titiang ngelungsur gengrena pengempura pinaga pamuput atur pinih untat sinep titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.